Abusia mame na wase na mensanso ema watena se emfambra emergency Ghana TV eso na ye say odoma ni page mi na me hu bi da na me nje ndi enne asem bi a ba bepie mu ha se no chese afi na magye di yie pa na oba wakwakohia bema me de nka minim se bema na ye oba ho ade nanso we die oba no na atabiri ni sika akwakoya bema ne ho ade na wo be hwe kwan a bema ne de oba ne fa so enne yi a chese areho wabune kwase ankasa we show no abro ne na wo achi na ne amobo ne se fia woni ne tim ne nso be ma isi oba no entum frifie ho no ma asam bebi a ayaboboko no enya asem ketwa enyama eji nsemu na abusua yesa ka oba no wahase a wo cheche ne nsemu enti yenkone yenkonkotie ne nantese na afei no ne aka achi bia no e de ababedan wo yenkone yenkonkohwe video no awo ni omote but nkwala ni nti wontimi nkwa adwuma enti ama adwuma no kono on off enti me betena fi na mso wonya me wade na so omo akatua anya papa enti edem wo skabia na mkodwa control na be ma akatua anya papa oba na man skamande ehfa na wo de me koi wo de me rabu shi ni mo ya yere ho ye be ra pa chese me jimi kakla man twafe enti obema me de misika me ba bo ne bosia 250 million ha so de be me ho ade ai odi ni the same mame ojabeta abali ha oh na se revangelist sisi na yin bet no mame na de ka kon de o se de na me konya odi no ojabeta over 25,000 mame tana see 25,000 Ghana cedis eba chan wikita mami enu da one fanye investment bia na me se me ye container kra entem enam so di was me fam me mo ne bosia 25,000 asem allow 2,500 da bi o ewra no ai sister enam enu nti kra me nya be makra apomi amede ti amede kase me ni blessing pa na amede ti enti how kasa be na mo kasa o me nya mo ya ka krobo no me say bisa say kwa be na pass this man krobo we kan ebi mi ka ma palace ka me ka ma chuin ebi mi ka ma la palace ka ni mo chu ni mo chule 25,000 enti die no ka tuti me ma ba utim say oka kire me sika no menkofa oka kire me say me fambo ne bosia na yetua ne ka na danfo bi kura de ne ka na say dwuma no oka kire say empia ne ka yenti na akatua be na no de ba betua wose no wonko ne papa bia na akatua na aye say betua ne ka eti film no mo ne amrofofo na aye say adwuma no enti ba ma me no waya efie na yetim no eye busua fie beto aye bia ba e wo fie enti oka kire me say me konte na me kwa kwa yakra me nja na me bet ye oye me wa de bia na me bet na no ne de na me kwanton enti ba na me so me discane man what the man in cash in kind in papers in Koifi bank the susu how akwai se mi sika kutam mi dididwa enti mi sika bia no ton me konya ado am kokwanso konya ado village but na me de akọ Accra CMB okay enti me tonya ado ni nyina e wo hono enti abema na sa no koya me ho ade bisu me de ko me busuafo nyame no ko me di mi ma me mo ntro anka no kra na ankyere me se eye bema sika mi sika eti mi bisa se 25 with the bomb man na say with the 10 quality 5 quality first day me de ko me de 2,000 and coach at the man 2,000 Ghana cedis na me de man enti niama ni mutoto na ndimka je se sika ma sei ni scan was me fa boni sika wo me nchen ni amede amano scan kra ma ya won list mini 20,000 and 2,000 eye 20 sika 20 million 20 million amede me de ko ma share no be man okay but eni na mo e mo ni niama ni nyina de me sika ni de na 200 friends 2,500 200 million any 5 million 50 million 250 million another 25,000 and only scam yi na ayi problem kwa na mo ye 25,000 for nyina mo fa ka kram na mtua ka abozege and I'm so young and Casa Missika Crammy, Quaji me bomb in your bema. My scenario, iPhone, mo yen say.
I from your kwa solid dem nyina. Me ka wa nese. Ring ne nese wo. Me pa cha. We jakosoro na me hwade. Abusuya behwe out of 25,000 no. Ring a ye de to ye de bi ni. Nti wa na akọ share ring yi e na o share bi ma no. Baba na enyi kapre wa ifre ni mo. Wa enyi kapre bia. Oh. Wa de me afa ya kaya kadiem. Oje belta. Be nsuma kwa kan belta ye mre beta. Beta. Cheche me niam amode iPhone hanti mututo niam muto de mu ye to mu canopy bibia eye me a decoration bibia eye wa na kai fire kwa solid bibia me no han basa benz basa na say den VIP amo fast friends Honda ibi ne e ba ye village hono but asole da car me ni me betrem me ana me fa mo han car ben private car ni na one na wo han a mother of two abia ko wani ena watimi atina hono musa ma we yafa wasesa nti ye wie ne betena ode betena busuafie na ye wo mu no ne o ba ba ma bi ai fa na se yenya mfiri asem we yenya nkan we o ye de busumi ne be ka asem no wo asem we se de ma me be we do TikTok of phone na e di limit mo o si obi mo ye do be ye book ye do di be bagana ai mu ye do udi be bai mo be ba be kan ya santo am ho wate okoji aman eti mudidi sai bia ni nyina wie ye no one first kana wa no o shata de be Oyerepa FM. no she bubu coat ana so sha ba na she coat o so mpe coat on pe coat dabi nti o sha bazi menene ase twa fashion ye pamatade bu okay evangelist you can be twa fashion I say Ultra fashion. ya so ni ko ni twa fashion Ultra fashion. That's ultra picture boom. atade na bu oh obi sa wasem obi sa me o se omo ti atade ba ko be de o di e twa mpo ti e kan kure no na achi o se picture no mtwa flash okay nti o mtwa fashion o me ne picture no mtwa na flash na fashion picture fashion God. Uniform be abaya rabra na de he na ono asusa fa aka no anti wu na wo to material no ina mi to ni hu bibia be ma ni o se shoe ana cha cha o se shoe ni bibia o se sai be de mi bi sana me she da bi sasa be ya me hu sampa se o to shoe me kun o se 40 iti na unam dom krakakakam so mom size 40 e go ya ifo mom 40 mom 40 o ifo tuma so dey 40 now to size 40 e ba cha okay and I told ni chain me to no watch ni big God have mercy upon us. be man not to say one picture I'm beginning to be pissed. you know phone so na hade mama nya men Beginning to gaje be pissed. Now I say be man no so mo gini obe wale na. omo nyini ko anya e ba cha be ma na we who beti di no so nya bi God have mercy upon us. ko to be a shenu shoulder pad be a shenu beti no we na ye wedding picture we na chiriba e wedding na mama ye for no wan she suit we anko wo she God have mercy. e kaka na bia hu se edimfoni to so anye se bia bibia ya na pese ye mamu hunu nipa no aye kana sem yes eti se bia e be kaka obowe na mfoni wa ha he mane ha enye ne yibia ye pese ye ma ye hu nipa kro keke nya bibia God have mercy upon us. niema wotutu enyina na be ma na busua wei onuanom wei ne maame wo oboase enkran okay ne maame wo nkran ode ukọ maame ne ho ne maame mo de be hu me wo so manya wono etinye se won wa tabiri ode na ode wakọ na wofo so ba ma hia ne ni me pese me ne bobere ne ode me kwa chiro papa okay eti dano nkanfo ne baaye opapa mo na baaye busua nyina baaye na mo ye ho ade ofia no pa ne ya san kra o court mo ye court aware ne pa chan okay to ankoma nti de na esi o court abem de ne se ti we ya wale 3 months pe na menye makwala akbofra kito bi okuta me okay enti menyinse no kas mi go yinyinse na mi so be ma wale me de me to am operation me enti me yinyinse
into the free one. Me say any hospital sem or mama she. God have That's all no more heard. Or mama she. Into eba my fear etim na busu fear na etim. No no kase sine dan. Ebusu fear etim. Na ne ba ne me kun e wo fie ne ba ba mu abi. Nti na so no so say de ne ba ne yen. E de me sisa me ne ma na me ko no kase fie. Na nka akwala no nkwa wo ebusu fie no. Nti na so ne ode me ye de e ko ono aka se fie on nti yete won won so won hwe me hospital me maami a na ebo ame nti menyem na adwane me ntimi nko bio mama me ksan kwaje aban bosia kura maami me ntimi ntua Mo ware ye ne sika mama fo ma chamade oh say pie balloons ni ade envelopes ni ade bibi ama omo be che okay mo say o ye wie no sika me nyae no ase 20 million pe any sika me nyae that's what the 25,000 akwaje 2,000 do nipa amaye fo no ekwa se adesan enti na adesan program na se no na dia e na ade sign hwan ma ade sign sa me busuafo ne twetwe so kakala enti ma adesan program ne so chai fo na amfa mo ye balloons ye bibie bi God have anyo be na mo didi asa wife na so one batch of refi God have mercy upon us. I for my na nu ye ya wa bo ho ka no refi nyum amanfo nyum ani ade wanyum be na mo decide adu sumo kwa adu say mami we adu sumo kwa adu ye ai fro ebi alu banyum bi ana bibi ana say me na okwa sole me sme kwa sole nti asole nyum kwa na mpese na mo boy ti bo hwanyum oh dishim oh dabi me bo asole nyum ane omo bo asole nyum am ne ye me enyum be urafi kai bi anti ai fo na se nyanyum e boy nyina DJ boy nyina ma me ti na ma e pasa chese me tiwe mpom nya magu madamfo nche iti adwen na ma itiwe ma e basa dia na esi tiwe chese owie ye kwatna busu fie hono ono akasa ni fie hono na akwaya se wonhwe no nti wade kwafa obi so se mintu fie na otim ono akasa ni fie osuma mi krupeni so mbeka kire me se mintu fie na mi krupeni babo na ka je mi krupeni se mintu fie chese mi ni bebe am de ne bucket oye de kwa kana nti mintu fie hono ama papa bi so be hono asa ka che papa ne se on ka che me se mintu fie hono na me se mintu fie hono efia etim wa disconnect me light me dey so many on one case what him for on on what ebusu fi otu jae kwatena ebusu fi some men are devils in disguise so and area so yani e ka enidaho e ma binu ma yo mo awon samfo no mo hu ne be no watiska no kwere no ho ade no be ye wo so kapa obi so ye be ma bonsam pa wo ye ne hwe nye yie no abeti asinse okom obeti makomisoa ene ade nyina de bi fa wani ase no de bi wura wosum obekire wo say yes no ko yeje ade humambo ohumambo eti bonita na stylish Kata Michael hwehwanu ma me na menye na habitat fair dwumadie no ano ene ye besa wura ba bi fufuro na fe ye di nkomo ede na enti se ameti idea ode kan de obebo mi dua ofie o se men tu mfiri ni fie onmo ensuo bi ebe ode ageme san de asoro ageme enti ema me ko bo maase be ma mane na maase be ma ne frasem na mo ko yi duabo no na me se ase still o my chop money wa disconnect me tisu one wo nya na mo nkita wo de dabi o ware wo na nyin se ne bai no no nhie mu dabi amedia dabi o we nyina dabi oti abusu afie on then na pese e bo me pese mo frɛ no mo kan kyerɛ ne sɛ misika no fa misika mam no obefa mo fie unsun ofa me ko na Friday twa me ni week 2 weeks na ebe Friday ebe 2 weeks o de dura be gu pro na no sanko okumi e de adresa o de wakofa duro ma afibo som ho e de be gu pro na no sanka me pia me de me ntwanhwe
Come on, what you monye baby mami. Na boni din na de wo pese wo ye no. Tete Michael me pese. Me sika na oje de ye me ho ade. Me pese odi me sika mami. Na usum me. Ama me komi mami fi. Na ofa me fi. Han fa me abonten so. Mo kasa wo kan wo mo obeti kanu. Kanu wo mo kasa nim. Blatiti, ina mo demo na ligbina no kan. Ini onwomi nga wem. Onwani nga blono sweet no. Ochuye ni nga solo chuyi. Yo kweli no ni wani. Pio no nga mi chukwa po no mi gbe. Ibu ano ni ba yam no mo no ni nga munyi no to sisi jimi no. Oka mi wo wemi. Ini uno yemi. Oha miska. No ka mi ahe we kuli. Ni ihe do. Ini posi nga kpomu. God have Bema no sese wa kasa wo hiva. O so menya hono. O place we. Said you ever so many crime ko ate. Mate. Hey, sisterhood. Na die enie. Na sa sem we die buku be mu ne etwroye. Se oba ekohia be ma na be ma ne ka se opeso ne netina oba no e na tebiri ni sika. E de kokoya be ma ho ade. Amamre foforo aba no no ana se we nso firi he. Hey. Na wo be ma no wo ho ede na wo kwakohwe oba no na se wo ho wa ho boa enso ya na oba ne sika na wo se wo de kwakoya cheze mo de kwakowale wa ho boa enso ya pewe bitne ana e bai for second kwakowale mo ya dane amamre no mo ya dane no na we peni be na ye hihye samra we no ba be sia wo mu ikura wo sika kura nso wa kukuru sa sika twetwere die sei ade akwakoye yesi odo mani pagimi ampa odo e mani pagimi na sanyo odo a enko ba be sia wo pagya sa sika we de akwakoye be ma ho ade bi nso a ebusia bibi nkoyie o yesi ansa na ni frani be ka sa we de o to bo abo na bia na ne nansi bibi so bia no oba na nso bibi wone ho ema be ma etu sa na mo we na nka we die nka hwan na nso nani obetu sa na mo we bia na bibi wo ho bia na oba na suban bi a oda na di se enam se ono ne sika na ode ye de ye program ni nti bia na homaso kakra de ba ne mu bia na ode hoahoa ne ho we no be hia na obonta na se na okeka wo na no se ono sika no mo de ye program Ebe bibisa. Ebia na be ma no hye den nifo pii. Ana se ne awurabe yi keye bi kra na tese nokre wo baabi nso nya nokre. Ebia na be ma ne sika wombi. Enso pese ode gye ani munyam nti na oka ne sei. Be ma ne meka yen sa wase. E wase eti be ma ne hwe no mu nsem. Se ya mpani ampa se oba no na ware no. Ana se mumienu nyina no mo wale omo. Ana se obe ma no na ye oba ne ho ade. Na yenya nti be me yenu asem idie ye de asem ne de be konkon soro kakra ye be hange ne wo soro na yesaka be mana na yeti ono so nu asem na afi no ye bua asem ne ye hunia o ka no kore na afi ye hunia o twa ntoro abusia me de be sia se yesaka be mana ye de nanu nsem aba be dan wo na wo so hu no kore wasa asem wi mu aha Emergency Ghana TV medina na nakosia adepa da sene ye be san so share like video na share na fi subscribe for mama Macram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.